بہرحال تُہۍ بوٗزِو صبح پٮ۪ٹھٕ تقاریر مگر عوام الناس ییٚتہِ کیٛاہ چیٖز پرٛٮ۪تھ جایہِ ہٕنٛدۍ مےٚ نابہٕ کارس کرن پیش ژٕ کرس دعا یہِ گوٚژھ بُزرگاٹا آسُن یہِ گوٚژھ کانٛہہ دیٖندارا تیُتھ آسُن ییٚمِس پنٕنۍ بُزرگی آسہِ ہے نظرِ تل پتہٕ کرِ یہِ دعا بہرحال یم چھِ مُنٲسِب زانن مےٚ چھُنہٕ باسان یِمن کیٛاہ چھُ یِوان یہِ نظرِ تل یِم چھِ مےٚ دپان ژٕ کرس دعا بہٕ ییٚلہِ یور آس ٲدۍ بابا جے بٲے مےٚ سمکھے یہِ پننہِ بٔچی پنٕنۍ دٔپِتھ گوٚو نہٕ میٛٲنی یوت بٔچی مےٚ چھِ پنٕنۍ بٔچی تیٖر سۄ تہِ آیِم پنٕنۍ دٔپِتھ گوٚو نہٕ میٛٲنی یوت بٔچی پنٕنۍ دٔپِتھ گوٚو سارے مُسلمان کورِ سارے مُسلمان کورِ آیِم ہتہٕ حظ اللہ تعالیٰ ہس کر تہٕ زارٕ پارٕ ودن آز تِم سارے ونن اڑیو ووٚنُم ژےٚ حظ چھے پتہ مُشکلات کیٛاہ چھِ اڑیو ووٚنُم یِم حظ چھِ مسٲیل بُزرگو عزیز جوانو ہتہٕ حظ یِم کر تہٕ پیش رب العالمیٖنس نِش مےٚ دوٚپُکھ سانہِ عقیٖدٕ مُطابق کٔرِو تُہۍ یِم پنٕنۍ مسلہٕ پانہٕ پیش مگر بہٕ تہِ کرٕ پیش تُہنٛدِ بدل دربارِ حضرتہِ اسہِ چھُ یہِ نہٕ تھٮ۪کُن لایق کینٛہہ یتھ مولوی مُبارکین ووٚن کیٛاہ چھُم مےٚ پنُن تی بہٕ انہٕ ہا یے تحفہٕ بدرے گا کیٛاہ چھُم مےٚ پنُن تی بہٕ انہٕ ہا یے تحفہٕ بدرے گا کعبو حرم چون سجدٕ گاہے خاکہِ جبین چون أسۍ چھِ عرشہِ کِس آگس ونان آگا عرشہٕ والا رۄپیہِ دِ ژٕ یِم ہسا آسہِ مٲرۍ کٔرمٕژ حوالہٕ رۄپیہِ دِ ژٕ زیور دِتۍ سۄن دیُت زٔمیٖن دِژ بیٚیہِ دِمو مگر یہِ چھُ سورُے چون أسۍ چھِ مروٲنی مِنت چٲنۍ اَسہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ پنُن یہِ أسۍ ٹھیکاو چٲنِس دربارس اندر مبارکی صٲبن ووٚنُس یِمن لفظن اندر کیٛاہ چھُم مےٚ پنُن تی بہٕ انہٕ ہا یے تحفہٕ بدرے گا کعبو حرم چون سجدٕ گاہے خاکہِ جبین چون ہا عرش والا عرش بری یہ فرش زمین چون ہا عرش والا عرش بری فرش زمین چون برج زحل چون دری صدف دری سمی چون وای اچھ پرارن چانس اکس رحمت کس قطرس چھورائی شبنم قطر قطر یہ سوزی جگر کیا چھورائی شبنم قطر قطر یہ سوزی جگر کیا کس کچھ دری یا یہ کرم آب مئی چون کس کچھ دری یا یہ کرم آب مئی چون عرش والا آج کرت سانی حاجت روا سانین مشکلن کرت آسان سانین بیمارن کرت شبا ربا یم تی مشکلات سانین کورین جوانن بزرگن عزیزن میانین ساتھین سامعین بوزن والن ربا پنی کرمی کے پاس عرش عظیم اس پیٹ قرار رکھنے کے پاس کر سانین مشکلن آسان سانی پریشانی کر دور سانی مصیبت کر دور بے اولادن سوز اولاد سانین گناہن کر مغفرت آمین یا رب العالمین.